Hari ini penonton, kita menyediakan satu lagi orang kata kek apple yang sangat terkenal daripada Sepanyol. Okey, so langkah pertama, first step kita buat, kita akan masak the apple. So kita kupas, peel the green apple and here you get this wonderful green apple. Pertama kali kita akan menggunakan kita punya margarin Amor. So kita cairkan margarin kita dalam macam tu. Let's not forget, kita akan gunakan margarin kita nanti juga, ya. Terus kita akan masukkan ke dalam adunan dough dia. Ya, margarin kita dah cair macam tu dan kita masukkan apple. Now, sebahagian daripada apple ni kita potong tebal sikit sebab nak hias di atas, ya, as a garnish. So saya masukkan dalam, ya, kita gorengkan yang bahagian atas dulu. Dan kita juga masukkan ya, sebahagian daripada yang nipis-nipis ni pula. So kita ada dua, slightly thick, slightly thinner. Setelah dilembut, ya, immediately kita asingkan yang tebal tadi, take the thick one outside because you're going to put on top of the cake. Dan kita tinggalkan yang nipis-nipis ni, kita mesinkan together with the margarine, kita mesinkan. Step 2 pula, kita ambil telur ayam ni kan senang. You put all your eggs, your sugar, look, not even a lot of sugar. And a bit of milk there. You need to whisk for about 10 minutes until it's light and fluffy. Kita ada sini tepung, gandum. Kita mengguna sini, ya, what do you call that, garam. Kita ada sini, kita punya serbuk kulit kayu manis. Dan kita ada juga sini, ya, kita punya powdered sugar. Dan gula ni tadi, ya, kita akan ayak, ya, di atas kek nanti bila siap, ya. Apabila dah mula kembang, kalau kita perhatikan dalam ni, kata dah naik 2 kali ganda the volume, ya. Mulalah kita masukkan tepung yang telah kita bancuhkan tadi. So, kita masukkan slowly. Ya, kita selang-selikan tepung. Selang-selikan apple yang tadi yang dah kata dipuree masuk dalam mesin, ya. Step this like 1, 2, 3, that's it. Sudah pun siap adunan kita. Dan langkah seterusnya, don't forget, kita lensekan kita punya margarin, Amor margarin keliling semua, ya. Lebih-lebih tak apa, kalau tidak melekat susah pula. Lastly, that's why kita nak ambil all this the thick part ni, kita nak hiaskan di atas. So kalau tak nak apple ni banyak-banyak, tak membazir ni, rather than you waste it, kita letak je atas tu. Daripada sini penonton, ya, kita akan masukkan kek kita dalam oven 180 degree centigrade. Kita bakar lebih kurang dalam 25 minutes, 30 minutes. And the test senang saja, kita masukkan skewers ataupun bambu keluar, bersih, is cooked. Ataupun you use the tip of your knife, you go right the center of the cake belah dalam. When it comes out clean, the cake is ready. Okay? And kita lihatkan hasilnya sebentar lagi. Layari Amor Margarine Facebook untuk resepi dan maklumat lanjut. Tanpa kolesterol, tanpa lemak trans, kaya dengan vitamin dan juga mineral. Lebih sihat, inilah pilihan saya.